ev komeke xwendekarên keç li beşa mîkatronîk li zanîngeha Rojava dixwîne. Bêrîhan Ferho yek ji wan xwendekaran e. Di sala xwe ya derçûnê de ye û hewl dide xwe di warê tewreyên teknolojî de baş pêş bixîne. Beşê mîkatronîk rastî daxwaziya min jê weke nadibînin di sosyal medyada gelek tişt hatine pêşketin. û li cihê ku em nihatê de tiştekî wilo pêşketî nîne rastî. Ji ber vê yekê me got em ê xwebitnê de em tiştek nû di bajarê xwe de ava bikin. Yasmîn Rical ji xwe bawer e got di vî beşî de dixwîne. Dibêje jin jî mîna mêran in. Dikarin di warê teknolojî peywendî û zaniyariyan de serkeftinan bi dest bixin. میکاترونیک ما گوچار اندازیاری بکتید ناف هر چار اندازیاری داشت بشه فرهل پیشیاج نه هن کار سه برنامج سولی دور که بکار بکه سر طبعات سی انسی هر وهاج روبوتات اجی بکار بینن و پیش بخ وکا کومدید بشه پیشیام داشتی جنی کار کر و پروژه وی خود چکر و پروژه وی بسر کردن. برپرسین بشه میکاترونیک جالیه خواه دبیجن جبر هن سدمن و استنگین جواکی آستا تولیبونا جنان جبو وی بشی كيمه جو 25 صدي درباس نكريه بهفين يعني دمي بيد يعني حركة تشك خورت وكهبه كارن تبلي ببن خوندن يعني كعملي باش البيدا كبراستي يعني سرت خو كارن بشغلن بشي ميكاترونيك لزانينغها روجافا بصالة 2019 ده هاد فكرة لغوري جالك ليكولينان تاني 23 صديجي كارمن دنواري تكنولوجي جنن و ev yek wek cihêkariya dijî jinan di cîhana teknolojiyê de nîşan dide. Lê bêrîhan û hevalên xwe tekez dikin got keç jî dikarin cihê xwe bihêz di şoreşa teknolojî ya vê serdemê de bigirin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.